بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وبعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna mga palanggungan haagam Islam, itukbal na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala in sa taud-taud pamudji iwan pagsarang sukur kanya karena yari kita niyo piaabot niya pabulan tamba manamba in karayawan halawman niya. Murah-murahan pangman in mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala anugharaan niya kita niyo barakat iban sin karayawan sin dum sin laylatul qadar halawman sin Ramadan. Amin. Jadi niya mga katautay manguran haagam Islam in pagbisarahan na to hawpo masa bius ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod hukuman sin pagsaka labi luwa na in pagbista sin nisab in hati sin nisab amo in tupungan biutang sin syara apabila mabut na maun patupungan yan in alta amo in patut jakatan na rin doon mawajib hatiap-tiap nakamilik hayaon in subay niya zakatan. Iban damik yan mabaya na muday sab hipatampal sabab sin pangasubusin manusia datong marikamo hatungod sin nisab sin alta nila mangbiya din pagbista kirahon kasiya hanisab sin bulawan atawakan kirahon siya hanisab sin pilak in ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala amoy niin pagbisarahan na to biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Muna makatautay manguran haagam Islam in parakala pagzaka misandi ko na dagay rayon kahatihan na to in bugat iwan sin laggo niya haagam Islam in pagzakat in siya fiyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hambuok daing halima rukun sin agam Islam in pagzakat hisiyu in mag-ingkar di tumayma gamman amuin himutingun niya in kafardo sin pagzaka in manusya iyan makagwa dayang halikusan sin agam Islam hangkan dayin Abu Bakar radhiyallahu an hawak tuman pagwapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw na ring mga Arab hapasisil sin Al-Jazira Al-Arabiyya timukas di na mabaya tumunay sin zakah inagi sin Abu Bakar radhiyallahu an wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah sabun nal tuod agisin Abu Bakar radhiyallahu an dahon ko magbuno in tiap-tiap mamarra kiha sambahayang iban sin zakah bima'na kahagaron niya sadya in sambahayang himutingon niyang zakah
Ang pasyugpatan sin Abu Bakar radiyallahu an inkabtangan niya, wallahi, law mana'uni anaqan kanu yuaddunahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alayha. Vansapahan ko lang sin Abu Bakar radiyallahu an. Bang silari dimihil jakat sin unta nila. Amo imbakas hipagtunay nila hawak tubuhi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam tartan tutuod. Atasan ko sila rahom magbuno bang nila to piagangan. Ara hindi mga umat Islam kahatihan na to. Imparakala pag zakat mabugat. Imanininggal kanya. Siksa sa laggo-laggo. In timatakad kanya hadlaw ka na. Masabot hakay ba ng ayat? Kita magsabot singkatan, bangman amuin karihilanta, maniyo tiyo pamukalawng, supaya amuin maingat kita sumud pamawdu'. In pangalta amuin kiyaddam sadya sim manusya, daing naman habulawan, iban sin pilak, wala niya riyuwa, in kapatot sin amuin alta iyaon, hinangun sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah, in alta niya iyaon, sa pantun pilinsahan. Daing habakakayo, wal'iyadhu billah, amuyaunin hipamilinsa, sin babawaran niya, sin kid simbaran niya, sin taykod simbaran niya, ang pasiyaiyanon nanama amunanin, tungbas sin amuin, kakahinang mo, kiyadda mo sa dyan alta mo. Azaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam, subay na to hatihon. In hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun dua umlah atin niya sin pag-usalon sin mga sila nakauna hipagbi hipaghug katan sinamuin muamalat. Sumagawa nakauna pa ring hasin. Aun lang sin mga ulama, nakauna pa hasinin, amuin nizam naqdi, sin tadawul, sin nakauna min aturan, wala pa na aunin mga sin yan. Aun pagtagon nila, nizam al-muqayadah. In nizam al-muqayadah, amo na yung pagbahasahon bihaon, amo lang niya barter trade. Magsamatukbal sa matukbal magsami sin amuin barang nila. Laung ta. In taureng harimba nagdara sin amuin pangalta niya. Barang niya reng harimba doon naka uno-uno na labi-luba na turing pagkaon. Dahon niya maun patauhikad. Panambi niya patao. Naon waktu ruma siya mabungang kahoy, dahil hariba. Sambian niya, pataulong taamuin hadir, batin siya taubad. Sambian din doon kanya, uno-uno na inamo yung pagsulutan nila. Bihat yung panagnaan, kahalan si mga manusya, impagtag sin muamalat bihad to, muamalat lang nila amuin al-muqayadah. Bihat yung panagnaan. Sambil na aun magsusungin masa in manusya maun kamumuhan maun sa dyan pagdiscuss sabab sin aun waktu manambi sambianin marayaw in makatabok sinamuin sambi sin manusya eto aun waktu bukon na marayaw na maaunin pagkano sambil na paun in amo in pagtawagon sakul umlat. Amo na yung naghinang namuin sin. Ginang na mga coins. Azaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in naqad asasi. Amo in primary sin. Pag-usalontud halawm dua. In sin pag-usalon. Aw naqad muawin. Tiniyabi ama hipaghugog sa jataw kan hipagganap. Oh. Indua mo in sin tud sin nakauna
piyagmumuamalat sin tao Makkah, zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung pagtawagon dinar iban sin dirham. In dinar, amo na in sin umla dhahabiyya din siya bulawan. Mahal ka siya rin sin dirham. In dinar kabalikan ko, din siya ha bulawan, adapun in dirham, din siya ha pilak. Umla fiddiyya. Amo natin si Mubli, haamuin muamalat pagtawagon al-muqayada. Sambil in manusya amo natin nahinang nila long tabihan tabiat sin nin pag-usalon pilak na iban sin bulawan bang sila magbi maghug magkatan. Sambil di matungin masa kanda sambil ha mga tarikh, mga history. Yan kaya lulukis iban mga patta sin in mga muslimin ha zaman sin al-khilafah al-umawiyah, dawla al-umawiyah iban sin dawla al-abbasiyah, muslim naghinang tuod sila coin nila dahing ha bulawan iban sin dahing ha pilak. Sambil ha zaman sin Harun al-Rashid in miabot in dayaw sin amo in purity atinin amo in lano sin bulawan hazaman sin Harun al-Rashid in nisbatun naqa long sin Arab miabot siya bang tahi convert pabihaon miabot siya 23.5 atiniya 23.5 bisan ko imian in dinar hazaman sin Harun al-Rashid misan ko imian pure gold na yan in shawahid in dalil yan kabatan mo sambil pabihaon yan dapya amo in piya parihala sin mga bangsa muslimin na ang kanda sambil saan bihaon imano siya bang magbihulawan ang long niya bila bulawan ng mga hula Arab na matasin uri malano masimasiyad to na aun biya mga napi-preserve bukong biya sinamakayawanan hula wang mga turunin na mo in bulawan tiyarakang nila biya madto bukon na bulawan biya madto mo in puti na namudas bang mga manus siya sa mahita mababa na tulin uri bukong biya sinamuin nagkahinang sin mga muslimin namuyat to in long tabihan sin nakauna. Okay. Ang pagtawagon dinar, ang pagtawagon dirham. In dinar, in hambuok dinar, lang si mga ulama, kimmat hangpo dirham. In hambuok dinar, kimmat siya hangpo dirham. Bihat to in, amuin, long tabihanin equivalency niya. Mahuli, magsusungin masa. Magsusung dahi sabing kaingatan si Mano siya. Nakalang ba na isab sila masaal labago. Masaal labago. Amo insin tiya pakay nila. Inya mausal nila sadya halawm sin hula. Nagproblema, labi luwa na to na muin, mga amuin panglilito. Habay ta sin history, labi luwa na namuin panglilito mga landang, saban nakauna. Yung problema nila bang sila, lang ta mami barang deng hawa sin hula. Nainsin nila bukunin katan hula nag-usal sin bulawan iwan sin pilak aung kaywanan mga ma'dan dukaing mga copper kaywanan mga tumba karo dukaing amuin kabiaksan sin Manos siya. Iwan hikaruan niya nagproblema sila insin namin pilak kaon mu'arrab linnahbi was sariqa bang diarara sadya maluhay takawon pa sin tao
Walay takaon sinta na nagproblema. Uno na yung hinangon, dahil doon, nakapaon, pikilan bago. In mano siya, amo na in, naaon na yung pagtaon, amuin, al-awraq, al-naqdiyah. Amo na in, gimwa na in, al-umlat, al-waraqiyah. Nagpaon na sinsin, katas, amo na in money paper yan. Nagpaon man sinamuin money paper yan. Ganti sinamuin bulawan niya to supaya makaandahon iban in bulawan maunit siya makuan, maunit siya matakaw. Amo sadya yung problema na hindi in nagpaon siya ni bangko, gimuha ng bangko. Na yung problema hibutang sin mano siya insin niya bulawan amuang payon amo to din alta amin bulawan niya hikadto niya pa bangko pagusin bangko kantian kaniya sin katas haward sin amuin pilain halga sin bulawan kaya deposit niya yan namo nang gimuha niya katas yan na sambilaon na ba siya ko history impanagnaan naka paon amuin umlal waraqiyya sa lago-lago amo insin katas mo na Philippines. Nakapaon sin panagnaan yan. Mga kuwala piyang lupahan amuin hawak to sila nagdoyag-doyag, nag-celebrate sin amuin Independence Day sin 1898 mga kuwala na siya. Panagnaan katas na print out, na print sin amuin Diha Philippines, amo na to sa lago-lago. Biya about 35 centimeters in lakbang, in lago niya. Iwan kalupahan ko bang kauhaan pila ka doon namin hawa niya. Ana kulin, Philippines yung panagnaan. Na in word sinsinyad to kulang maglabi 100,000 hangga tus nga ibo pesos. Sa wayron dato na kuan. Ana kulin, dahil doon man, inamuin sinya un. Intag na amuin hirihil simbangko. Word sinamuin sin umla depende hamuin kay butang mo bulawan limo kay masa nakapaon na in bangko hadun niya ini labi luwa na to amuin mga Yahud wayroon na sila nagbase sa bulawan amuin kay deposit nagprint na siya dyan nagprint sin nagpataod sambilin mano siya makuyag isab nagkaana sa jati mode 9 sin. In problema naawnin sambat sin ilmu al-iqtisad naawnin problema sa lago-lago min pagtakon at tadakhumul mali. Amin inflation. Tinya tumaud na tudin sin in dagangan humalga agbaya-baya na long ten amuin kuan magpahalga sambilin sin kumulang nin halga niya tumaasin halga sin amuin dagangan katan. Bihad to in long tabihan jimato. Na hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbiing kita ni mga umat Islam. In duay ni in pag-usaluntod. In kaymanan biya supporting sadya siya. Amoy mga long tamadan kaymanan. In dinar iban sin dirham. In duay ni asal aun zakat nila karuha. Aun nisab sin tiap-tiap din kanila. Isiyusyo in tabulawan alta. Mabut siya panisab biya ni zakatan niya bulawan. May na to problema. Isiyusyo in tanga alta fidda. Zakatan niya nisab sin fidda. In pangaso pila sinin nisab sin fidda. Bang aun sin mo lang ta magbalik kita pa zaman na kauna. Bang aun sin mo lang tabihan bulawan. Pila in nisab sin bulawan. Kaya ba ita ahadith o din hadith lang tabihan mawquf ha mga sahaba sumagawa lahu hukmu rafa' lang sin mga ulama in hukuman niya biya da siya sinamuin kaya kabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab biya sin parakala zakat nisab di siya ma amuin manjar ijtihadun sa jasin manus siya in nisab sin bulawan muna supaya kahatihan na to in tiap-tiap in baita sin
amo in nas kato in tiap-tiap kauhaan mithqal nisfu mithqal. Halom sing kauhaan mithqal, pawaan mo siya tunga mithqal. In mithqal ini timbangan sin mga Arab na kauna wazno na Arabi. Narita na kahatihan. Sa supaya kahatihan ta, convert ta siya. In hambuk mithqal, English yung tawat ta kahatihan. In hambuk mithqal, equivalent siya hambuok dinar. 1:1. Okay. Napila na yung dinar. Yung kahatihan tabiyaon ini grams. Makita magbima kulawan, pila grams lang niya. Na pila grams sinamuin hambuok mithqal ini. In hambuok mithqal, amuin ini, tawa hambuok dinar, kyuddan siya 4.25 grams. Atin in hambuok mithqal, iwan hambuok dinar, kyuddan siya upat 4.25 bangha grams. So maluhay ta na lawa kunin nisab. Ininangon ta rin doon in 4.25 hambuok dinar times on mo 20. Sa mabing kahunahan, so siya mabot 20 mithqal. Okay na ito. Kaya tiyan mura, ang book na ni estudyante ko biya unin. Kaya understood na ito? Okay. At monit mag-lecture ba ni bang wayro ni estudyante. Kita mo in, isa-isa tara magbisara. Hatin niya, balikan ta. In hambuok mithqal, equivalent siya hambuok dinar. In tupungan, suway siya mabot pakauhaan mithqal sin bulawan. Pila yung mithqal ini? Convert kato pa mo in grams. In hambuk mithqal, kudaran siya 4.25 grams. Okay. Sa 4.25 grams, okay, times mo siya pakauhaan mithqal. Gumuha 85 grams. Correct na kadto? Ha? Correct na? 4.25 in guhaan niya 85 grams. Ready yung tasaling calculator ta. Okay na. 4.25 times 20. Ha? 85. Muna. Correct na. Kita limasa. Kabuka. Para kala sa cut. Benin siya kita careful to. Na 85 grams. So, bang tabihaon bisarahon. In nisab sin bulawan. Bang aun bulawan mo. Okay? Hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mataod sin mo coins mo. Bulawan. Miyagot na siya pa 85 grams. Sa impagyanon ta rin di 85 grams. Long sim mga ulama, suway siya amuin 24 ala 24 safin. Hati niya suwayin 85 grams siya in purity niya, in carats niya, 24 out of 24. At tawakan, bihaon niya may nasa magsulat 24 out of 24. 23.999, amunan in pure. Okay. So 85 grams in nisabta. Nabiyaon. Pilasin longta in bulawan in halaga sin 85 grams. Okay. Nasal daon da internet ta. Kabakan tanan magtuy. Okay. Dimil na kita sampol. Ha? Ma-check mo bang pilasin biyaon in bulawan? Tangan.
Na yung bulawan bihaon, kulang maglabi. Gold. Timasan. In 24 out of 24, price niya bihaon, 2,745. 2,745. Magmapman ka mo ha. Whiteboard na to, ini nagbuskuan. Takula tuod. 2,745 in 1 gram. Ini 24 out of 24 ini. Mangkaw rin may ingat mag-check ka internet, madtuko pa magdarakang bulawan, bihutangan nila rakaan. Sa un waktu hibutang kay mo mga price lang ta hibutang kay min price in 21 carats. Long time 21 carats. Ikadto ta sadya. Long ta biutang na nito mga 2003 for example sadya. 21 carats. Naunin hinangon mo. Inahinangon mo rin diya supaya maka mo in price in 24 carats. In price siya in 21 carats lang ta. Inhinangon mo lang si mga ulama, in price ini, divide mo siya pa 21. Pag-uwas mo, pag-divide mo pa 21, i-divide mo siya pa 21, ang pa mo siya i-times pa 24. Ang pa mo siya i-times pa lang ta, pa mo in 24. Ingwa niya muna in price in 24 carats. Dito yung pagbista ka niya. So, price niya on, i-divide mo siya pa 21 carats, times mo siya pa 24, gumawa in price in 24 carats per gram. Okay. So, in 2,745, i-times mo siya pa 85 grams. So, 85 grams yung kalarian. Okay. Abihaon. Pilasin katan. 2,745 times 85. 2,745 times 85. Kumuha. May balingkuan ini. 233,325. 233,325. Amoy ni nisab simbulawan. Atin niyabang sa upama. In word simbulawan mo. Miabot na maripa 233,325. Patawakan 85 grams. Pag-ubos. Lang ta. Ano ko niligita ko niya. Limabay na siya. Limigot na hang katahon. Haul. Tahon mo in takwim hijri mo kun takwim kuan sababin takwim hijri iban sin takwim mo in miladi mo in Gregorian calendar mo pagbiddaan. Along sin mga ulama na mo adto katumtuman ko halom sin ako lapyang lupahan halom sin katloan tag 2 tahon aun hang katahon labi at halom sin katloan tag 2 tahon hijri aun na labi hang katahon ha Gregorian calendar. Sa tinay mataasin matao din bistahan sin takwim hijri ring ha takwim sinamo in Gregorian. Hangkan day siya magzakat lang takatlo ang tag 2 tahon na siya nagzakat imbistahan niya sa zakatan ha Gregorian calendar nasway siya magzakat additional 1 year sa sin aun na yad tukwan. Labi. At tawakan bang siya magzakat long ta magbista siya ha mo in Gregorian calendar nabukon na 2.5 hiniwa imbistahon niya. So long si mga ulama so 2.6. Pasal sila mo in time and to supaya makuan katan. Na additional sin kuan. Na amo ini in nisabang ni kalita pasin tanabihaon. Na amo ini. Na hindi ko atara hindi mo rin biada sin dito.
2.5. 2.5. Na mari kita isab pa mo in pagtakon nila sa nisab sin fidda. Uy, namit ay ni. Ikarita pa nisab sin fidda. النصاب سن فضة هزمن من تيوتات سن رسول صلى الله عليه وسلم سويلون يمغط دوانغاتوس مئتا درهم دوانغاتوس سويمغط دوانغاتوس درهم اوكي بهاون pilain دوانغاتوس درهم mangtabis tahun pag-grams sa ini pilak na fidda ingkain na itong bulawan amatinisab sin bulawan ininisab na sin pilak fidda amuin bang aun sin mo min sin fidda yan to nisabul wariq lang sin mga fuqaha at tawakan nisab al fidda inhambuk dirham ha equivalent siya 2.975 grams. Ang buok dirham. Ha? Ay, mitay ni. 2.975 grams. Inhambok dirham. Na. Iniwang hatupungan sin jumhur. Kamatauran mga ulama. Bang hamadhab sin imam. Hamadhab sin ahnaf. Inhambok dirham kanila. Equivalent bang ahnaf 3.1125. So ang pagbiddaan sabab sinamin hatupungan. Na. Bihaon. Ingka hunahan ta 200 dirham. So supaya kita di ta nakaingatan urulo ning dirham ini, mari kita pag grams. So inhinangon ta in 200 i-times na mari pa 2.975. Pilang gumawa? Gumawa in 2.975 bang mo siya hitamis mari pa 200 kulang maglabi 595 grams. Grams na ini. 595 grams na siya. Na amo na in nisab ang jumhur. Subay in nisab sin pilak zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam suway siya mabut 595 grams, impurity niya 24 pure. Naman ahnaf manghi times with 3.125 yung mari pa 200 gumawa siya 625. Walang maglabi. Nakaroon tayo pa yung mga kuwan. Tawa 620. Namo na yun iangat bihapon 595 grams long niya. Amo na ning kay ngatan sin tao sa babsin maunit na urulo ni namin mga dirham iwan sin dina. Okay. Nabihaon. Ini zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naversin kis sa takaina. Amoy niin zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aha. Nagsusung in masa. Wayroon na mag-usalhay ni. Mangkaw mami patindahan. Ami ikaw masukal. Bukon na bulawan yung bihon mo. Siin. Diara mo, ipami mo. Inihog kayo mo. Bukon na mga longta. Amuin kuhin mazaman na kao na yan to. Imbihaon, katas. Katas. Amuin pagtako nila al-awraq an-naqdiyah. In savings mo kataan, siin, katas. Nagad din na yun. Naray hindi nagkhilafin mga ulama. Ina mo insini ni. Uno,
hiagad siya panisab sin bulawan, ataw kan hiagad siya panisab sin fidda. Bang siya hiagad pabulawan, in nisab sin bulawan, pila sin ba ito kain na? 200,000 labi, ha? Oh, 200,000 labi. Hatin niya. Bang wayroon sin mo, mabot paruang gatos katloan tagtukad to. Duang gatos katloan tagtunga ibo, wayroon zakat mo. Bangko mawaya dimihil, ingan niya sadaka. Ingan niya sadaka. Yad tubang mo, pia urol, paamuin, kiyas mo maripa, nisab sin bulawan. Mang mo kiyas maripa za paamuin, lang mo insin, hiagad na siya maripa mo nisab sin pilak, nisab sin pilak, 595 grams. Inang ka grams, biya magpinapinda in silver. Ikato ta 25 pesos da. 25 pesos da. Inang ka gram. Na, 25 pesos times 595. Pila singkatan? Times 595. Ang putak-upat nga ibo ra, sinta na niya, putak-upat nga ibo, 8 gatos. Putag-upat nga ibo. Wala may utang putag 5 nga ibo. Sinta. Ang putag-upat nga ibo, 8 gatos kapituan tag 5. Bukumbya sin nisab sin bulawan, 2 gatos katloan tag 2 labi. Bihaon. Insin. Amuin money na bihaon. Amuin paper money yan. Wansin mga savings ta mga bangkatan. Hiagad mari. At inahisisin ta ang putag-upat nga ibo na. 8 gatos kapituan tag 5. Wajib na siya magzaka, hakurang-kurang bang siya di makajakat, magdusa siya, suway siya magtawat pa Allah Ta'ala. At tawakan, suway mabuting sin niya, 2 gatos katloan tag 2 nga ibo, labi-labi, ampas siya makapagsaka. Amoy niin, research yung mga ulama. Sa bago. Pahazaman sin Rasul duwain sin pag-usanon. Pero hato problema bang duwain pag-usanon ta sin bulawan iwan sin pilak. Na bang bihatin pag-usalta na mayroon na problema. Isusyo nagdidil sin bulawan na bulawan. Ina fidda. Ang pempihaon nini katas. Nahawno kita. In mga ulama nagijistihad. Atin niya usal sin akal pikilan akon masunog na inamuin akal pikilan hapag amuin lang tapagpakuan hukuman hatungod sin parakala. Ang sabi sin mahunit parakala yan. Aun kitab nabasa ko ha. Kitab biyaktol sin mataw ding mga ulama amuin gakandilan bago ngan sin kitab abhath fiqhiyah fi qadaya az-zakah al-mu'asira. Yan siya biyaktol sin Dr. Muhammad Sulaiman al-Ashqar iwan sin amin hambuk pa Ashqar iwan sin Yasin lupan pingan sin hambuk nagbaktol sin kitab hambuk ding mga gakandilan na piyun din doon na kitab yan in Sheikh Muhammad Naim Yasin. To sila nagbaktol. Muhammad Sulaiman al-Ashqar, Dr. Umar Sulaiman al-Ashqar, iban sin Muhammad Naim Yasin. Yan din kitab yan. Yan piyupunin mga kabtangan sin mga ulama kata. Naparakin mga ulama. Mataod din ang mga ulama. Imiyan. Utungon siya maripa pafidda, papilak. In sabab, may ta siya utungon, may lang naakaroon yung pilak. Ikaisa niya lang niamoy nin sunnah thabita. Kaya kaya tukila to din in nisab sin fidda, kaya tukila to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa. Hikaruan niya,
kanlong ni akarunten ini, sabab long ni ahadhu lil fuqara, anfa' lil fuqara. Hati sin ahadh lil fuqara, atin niya, hikarayaw, sin mga sila miskin. Sabab bang hisiyusintang ang putagupat ngayon, laban na ang katahon, yaong nakaning sin, milkiya tama, na matod makapagsaka. Matod karihilan, kung sa ating pagyanon nila. Na, amay ito illa nila, karwa. Dua illa. Hindi ka to, in fatwa sindi hawla na to. Sarta, kaya pagmitingan sin kahapon ta isa. Kahapon, fatwa sin Darul Ifta da hindi ka to. Paguhanan hi Apo Tuan Abdul Baqi Abu Bakar in nisab sin iban sin untong mahausaha mukatan utong tapahulawan bukon siya papila may tatlo jawaban si mga ulama bang may ta muna lang si mga ulama inimian suway utungon maripa pa nisab simbulawan mataod din ha mga ulama gakandilan. Hambuk na rin doon in Dr. Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi laong niya suway na laong niya utungon maripa mo in pabulawan. In Dr. Wahb Az-Zuhaili tagda po sina Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu damikya. In Alim Dakula in Muhammad Abu Zahra. In Shaykh Al-Ahnaf Shaykh Al-Hanafiya sin Sham in Shaykh Adib Al-Kallas. Iban sin Shaykh Al-Shafi'iyya murid sin Imam Al-Habannaka buhi pasan bibihaun in Shaykh Rushdi Salim Al-Qalam rahimahumullah ta'ala jami'a. In ari nila subaylong niya utungon maripa bulawan bukon long niya utungon maripa amuin papilak. In sabab una lang si mga ulama in zakat wajib fiyardu sin Allah ta'ala sa fiyardu siya sin Allah subhanahu wa ta'ala muna fiyardu siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila ballabi-labihan okay ballabi-labihan in Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith walang maglabing maana sin hadith إنما الصدقة عن ظهر غنى. Sabunal tud in pagzakat, maana sin sadaqa rin di zakat. Dain doon haalta ballabi-labihan. Hati niya suwayim kaunan si mano siya ballabi-labihan. Bukun sadya lang ni aturuntain kamumpaatan si miskin sa aturunta ray sabin kahalan si magdirihil bang siya di da lang ta kuddanan mo darat sa suway tayo pag paamu-amuhon hikaroon ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbanda hadith kan Mu'adh ibn Jabal waktu siya piyara pa Yaman in hadithun sahih iyan siya sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah abi sila ya Mu'adh paamo in sumaksi sin katunggal sin Allah Ta'ala iban sin amuin in ako mattan dak sin Allah Ta'ala. Pasya iyan sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa in ata'uka lidhalik bang sila nagta'at na fa'alimhum anna Allah qad iftarada alayhim 5 salawat. Bait ay sila. Sin Allah Ta'ala piya wajib kanila 5 sambayang. Fa inhum ata'uka lidhalik bang sila amuin nagta'at mon kaymo
Miyakad na sila sin parakala yadto. Tayta sila anna Allah Ta'ala fa'alimhum anna Allah Ta'ala iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu an min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Tayta sila ya Muadh, bang sila nagsyahadat na, bang sila amuin nagsambahayang na, bayta sila sin aun piyawajib kanila sin Allah Ta'ala zakah. Sa impiyawajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala zakah, kawaundain harayahan nila. Ding harayahan. Namo iniin daing hamang abisara sin mga ulama. Sababin, ang puta upat nga ibo. Mamista na ba imano siya dayahan? Atawa kandi. Ari ka, ito halam sin sambuangan. Mangimano siya, takang tagli mga ibo. Kira ko bukun siya rayahan. Inhal ka sadya sinamuin. Bibihon hazaman bihawon. Inhang kapanaw mo palom sin tabo yawn, bang malimang gatos din diara mo kulang. Hambuk sod mo ra pa hospital, hambuk tugsok mo ra ini, consultation fee mo sa jaway na ini. Isa. Karuan niya lang si mga ulama. Ang kan utong nila maripa amuin pabulawan. Sa hablong si mga ulama, in dirham, iban sin dinar na kauna, nagkukuddan-kuddan na. Kukuddan-kuddan na. May tan. Ang kabtangan sin Dr. Al-Ashqar, rahimahullahu ta'ala, mas'alay ni. In hambuok dirham, in 200 dirham hazaman na kauna, makawi na siya kauhaan kambing. In 200 dirham, hikawi na siya ruang kauhaan kambing. In kauhaan dinar, nisab sin bulawan, hikawi mo na siya kauhaan kambing dahil sab. Kauhaan kambing. Sa binambok kambing, kulang maglabihang ka dinarin halka niya. Kiwas yung mga taumak ka na taon. Na, hati niya in dinar, kauhaan dinar, iwan sin 200 dirham laga atap. Hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, nalaw sin mga ulama ini, suwailong niya utong tamari pa dinar, maita. Di tanalong niya mautong mari pa nisab sin pilak sabab. In nisab sin pilak, in halga nin value niya, bukun na biya sin pilak kazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In bihaon in 200 dirham, buk kambing dakmanin marimo. Buk dakman kambing. Na, in dirham, amin silver nakauna. Aun pa value niya. Pagdatong sin Khulafa'ur Rashidin miyaba in value niya. Simuno din taon miyaba. Sambil miyabot pa masadato bihaon, bagsak to din silver. Bagsakin silver. Nasabab sinamuin kabagsak sin silver ni. Bukod na siya malayo na tuon siya iban sin dirham. Biyutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di lang si mga ulama maakad din ini. Possible pa ini, aun pa possibility. Magsak pa in silver lang sin magkamasak ko mga yan ang mga internet yan. Nabang so pa mamagsak pa in silver, di takay ngatan. Arakala, basal sin in value niya ha market, kulang na biyaw din mag-uusal sin mga kuwan. Tendency niya maba. Arakala, mabot na kumanin hang kagram sin silver ni, mga hangpo pilak na kuman. Nabang tahi agad marilong sin mga ulama, konsum ko ni sa makayan kita in nisab, malimang ibura kuman, magjakat na ka. Ang kandalong sin mga ulama, suway tautong maripa, padina, pabulawan, sabab may ta. Sabab in value sin bulawan, masih tutong.
tutog. In bulawan bihaon iwan sin bulawan ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyo din pagbiddaan niya. Nakataas sa din halga sin bulawan ha zaman tadiyo bihaon. Tiyo na. Hangkan dalong sin mga ulama in hukuman subay sa hisagnat maun paamuin tutog. Kun siya mari. Yadto. Karuan niya sabag sin mga ulama. So italong niya utong mari, sabing kata niya long niya fix. Tapalong ni nisabsin in nisabsin long ta panghianom. So siya mabut 5 awsok. Kulang maglay mga unong mga katos papitong gatos kilogram. Pidun siya iba mo in finished product na siya. In kambing in unta 5 unta hambuk guan siya hambuk kambing in long tabihan sa pikatloan guan siya kuan nanamik yan lang si mga ulama in subayta sa amuin qiyasun in nisab sinamuin money amuin paper money yan suway sa harap maripabulawan sa wab in siya fix muyaw iban lang si mga ulama in bulawan amunay nilang nahinang rasid sin dawla. Kung natin sin rasid sin dawla. Atin in sin, in halga sin ta. Nakaw na yan. Depende siya ha. Taod sin bulawan kaya deposit mo pa bang. Bukon siya, di siya magbista, magbista lang ta magbase ha amuin pilak. Sambilin pilak biha o nakadway ron na makaingat kanya. Kulang na magdeal. Ang kanda, tiyo-tiyo na kumanin hula nag-uulin bihaon. Sina mo in silver yan. Kuala na lupa in United States, in aon pati Mexico na was sa kwakwan. Masi-masi sila nagkukwan sin kwan. Ada po ning kamatawayan na. Eh di na sila bulawan kata. Na. Di na sila habulawan kata. Namo yan to, lang si mga ulama, in sabab, bang mayta, in nisab. Suway ta utungon mari pa nisab simbulawan amo na in 200 katlo ang tagto nga ibo ang pasya zakatan rakalong mo ya sheikh nabiyad din nisab makaulong miskin ko lang yung makazakat bukod na ito problema sabab ning pagsarak ka mangkaw mawaya magsarak ka isa mo pupuro rin alta mo meron na kapin mo pagsarak ka to. Sa yung problema rin di, bang mo iyan zakat, atin niya wajib. Aw na nawas sa kuha, amuin kuan, inwala lang niya nakazakatang po tagli mga iyo, so magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, misra mabukat. Kabtangan mabukat yan to. Nangkan dalong si mga ulama, iwan sin fatwa sin hula na to na hindi, naam, in pagbista sin nisab, sin iwan na sin usaha agad siya maripagulawan bukon siya agad maripa amuin pilak bukon siya agad maun papilak na amuyad tuin lang tabihan iagad nila fatwa na mura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala nakahaba-haba in waktu pangan na ko tumahang po minute da kaliw na maray insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau kaya tukbal ko na yung hak iman sing kapatot karena lang ta sin halga sinamuin mawdu mura-murahan pigbarakat kato tanong sin Allah Ta'ala in nakapin iadlawad ng bulan Ramadan gumwa in bulan Ramadan yan pun sin Allah Ta'ala pardusahan na to may hardika niya kita niyo dengan pinaraka jahannam amin mawli wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh